I pozdrav svima ljudi, dobar dan, dobrodošli u moj prvi klip na YouTube kanalu. Ljudi, danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition Survival. Ja sam Android gamer i družit ćemo se u nastavku. Snimat ćemo GTA Vice City na Samsung Galaxy S5, snimat ćemo Minecraft, snimat ćemo svakakve lude igrice. Ups, ovdje je pauk. Ovdje je Enderman. I ovdje je Enderman. Ćao. Ok. Ćao. On se može teleportovati, da. Da, ovo je ovca. Da, ovca je u moru. Ili ovo. A ne! Upravo mi je oduzeo malo života, ne znam ni ja zašto. Ok, dozvojimo malo mesa. Eto. Ovo bi trebalo biti dosta. Da. Ja se ne namjeravam udaljavati od moje zgrade, a ono je... Beba, zombi ili... Šta hoćeš? Šta hoćeš? Oh, beba, zombi koja jaše patku. Ubi ga. Tako je. A ti bježi odavde. Sreća, pa znaš plivat. Beba zombi jaše patku. Dođi vamo. Treba mi mesa. Tačkaj, nemoj. Tako, to mi treba. O, Enderman. Bježi od moje kuće. Ok. Ups. Znači, imam puno sjetići koje su možda i bespotrebne nekad. Nije, možda jesu sigurno. Onako, ovdje ih ima previše, ali nema veze. Ok, hajmo vani, ovdje je malo dosadno. Ovo su stepenice. Hajmo barem malo da se udaljimo, koliko toliko ono, da znamo gdje nam je kuća. Ovdje idemo u ovu peć. Ovo nije peć na ne znam ni ja, neki prolaz. Kuća nam je kao ne znam ni ja. Smrkala se. Bez okuću. Okuću. Brzo. Tako. Evo ga, polako vidimo kako sunce zalazi. Dobro, baš brzo zalazi. Jako brzo. I još malo i mrak. Idemo da spavamo. I budni smo. Ok, idemo vani. Idemo. Treba mi još mjesta. Ups. Ima li još
ništa. Nema više ništa. Samo vaza. Ali dobro, to je. I patka. A ne mislim ne donose ništa. Dođi vamo. Sam ja ovo dobio perje. Da, dobili smo perje. Koja mi ne služi ničem. Možda služi. Ne znam. Nisam siguran. Ok. Idemo. Ok ljudi, to bi bilo to. Ako vam se svidio klip, nadam se da jeste, ostavite like, share, subscribe. Komentirajte. Jako ljudi puno bi mi značilo kad bi podržali moj prvi video. I ništa ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Lijep pozdrav za sve vas i vidimo se. Ćao!